¿Sabes un besito, Andy? Dale un besito, venga. Dale una cosa. Y esto así. Y va pasando todo. Tu regalico. ¿Dónde está? Voy a poner ahí el nombre fácil. ¿La fiesta? Años. You ready to know the new name of my daughter? Não digas, não és tu. Ah, se você ou eu. Ah, quem vai dizer é a Jill. Não. Estão a dizer Cristiano Junior is the best. Eu vou dizer. Não, dá. Não. Olha. A mãe não quer dizer. Deus te bendiga. Well, guys, my son start to cry. I have to finish because we have to take care of the family. Não. Habla español. Bueno, estoy hablando los tres idiomas. Es difícil solo hablar un idioma. Chris habla mejor que yo. ¿A que sí? Não. Sí. Hay que hablar un poquito porque los mensajes. ¿Quiero hablar un poco con Gio o no? My girlfriend, she gonna announce the new baby. É, tá doidinho. Tô ouvindo bem não? Ok. Está a tapar o micro. Desculpa. Do you hear me or no? Agora sim, ok. Agora sim. Faz o grito agora. Faz o grito, amor. Like, this is the family. Funny moments, happy moments. So guys, I have to go. Thank you very much for support. So I'm going to speak in 3 idiomas. Never in your life. Muchas gracias, chicos, por las mensajes que me mandaron los últimos días, después del lunes de ganar el premio que tanto ambicionava. Obrigado, pessoal, pelas mensagens que me mandaram na segunda-feira, felicitando pelo prémio que ganhei. O a nós? E agora que idioma falta? Italiano. Prego, ragazzi, todo il mondo, felicitazioni. Grazie. Grazie mille. Arrivederci. Okay, guys, now I'm gonna put in the same time with my girl, and we're gonna say the name. Eu posso dizer? Ah, vamos dizer os 3. Vá, junta aí. Anda, Gil. Bueno, chica, vamos ahora a hablar español, porque mi chica habla español. Es española, argentina. Cristiano también habla muy bien. Pero Mateo, ay. Wait. No, amor, espera. Gana el Cris. Wait, gana. Uy. Hablando español. Uy.
Ahora os vamos a decir el nombre de nuestra futura niña. Muchas gracias por todo, por el apoyo. Estábamos muy bien. Ay, Mateo. Fírmame a mí. Ella muere. Wait, guys, 1 second. Santa's crying. ¿Qué pasa? Uy. Eva duerme. Habla, va a ver los mensajes. Bueno, que me pregunten y yo contesto. Bueno, para los que me habéis visto bailar, entrenar durante el embarazo, que sepáis que es bueno moverse estando embarazada y que lo he llevado muy bien. La verdad, el embarazo, estoy muy contenta y estamos muy contentos. Y en breve os diremos el nombre de la niña. A ver si Mateo se tranquiliza, porque yo pienso que tiene hambre. Cris, então. Okay, guys, sorry. So, eres muy linda, dices muchas gracias. Gracias. Te pregunto cuántos años tienes. 23. 24. She have 23, I have 24, so. Tiene que No, you ser. don't. Es 33. No, 32. 32. Nuestra hija nace en 25 días. Sí. Saludos de Chile, saludos de Portugal. Saludos. Ves aquí los mensajes. Portugal. Los turqueses apareceram? Quero ver as mensagens. Sai daqui. Okay, guys, you are ready to know the name? I will say it. Tú dices el primero y yo el segundo. Okay. No. Okay, guys, the name Y Chris lo dice completo. for my daughter, I put it one name and Gio put the second name. So the name, The first name El- is... no, el nombre que yo he elegido fue Alana. Martina. Y yo Martina. Así que será... Alana Martina. The name of my daughter will be Alana Martina. I just want to share this with you. I think it's a beautiful name. And muchas gracias a todos por todo. Pues mando um besito, um beijinho pessoal. Para vos dizer, o nome da minha filha vai ser a Alana Martina, Do Santos Aveiro. do Santos Aveiro. Que Sí. tengáis buen fin de semana, disfrutéis Halloween y comáis muchas pastitas. Thank you guys. Caramelos. Adiós. Thank you guys, lovely. Thank you for everything. Muchas gracias. Obrigado a todos. E próxima vez eu prometo, próxima vez que eu fizer um direto, vou mostrar aí a casa. E para os mais fanáticos, quem gosta Do Cristiano. de carros, eu vou mostrar aí Os medo. os coches feras. Ok? Vai, Kátia, beijinho, Sime, Paixão, Ricky. Até logo. Miguel Mar. Soon, tudo bem. Tchau. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.